Maya pagat panapon po, pigunaman tayo pong ing kapitulong aldo novena, parangal king kaya katamong patulunan ni Santa Monica. Talakad tapo at magkanta king dalita pamuklat. Siklawod tapo. Ginubos niyan mawari pong labi ko. O Diyos ko, sumawop ka po kako. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamungan po. Ginukong Jesucristo, Diyos ning kayapan, ibaning pakalulu, at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko at paninasan, king sablang panganib at kalipitan ko, at ika naman ning palsintan ko,
ketang hanggang agyunan ning pakakalulong lelangan mo, anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan, uli ning dakal kong kasalanan, ama kasumami ka ring malamata mo, makasakab ko ka ring malabitis mo, ani ko sisising manyawad pakalulo, ampon patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilan man, may isakwiling pusong sisisi, at magpakumbaba, at uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ngayon tuliran uli ning kailang danlub, at kapaliwasan, anti mo yung pamagkalam mo kang Patricio at Agustin, aasawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap pa kayadwanana keka, at alang-alang naman king dakalalwang bibo na king ulira. Magdatila ka Jesus sa ginuko, pagkalam mo sa kakuing patawad ning sabla kong kasalanan, ayadwan ko kaya kaniting nobena. King pamamilatan na ning indo kong Santa Monica ang pagsantungan ko, ang pating sabla kong kabalatungan, at kasalanan na milabas, king maragula kababanlob, panyawad kong ang tawad kaya ka, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo, impami kasala ko kaya ka. At tatanto kong matibe, namiyuman mi kasala, king kasawpaning kaya kang malagrasya, pagkalam mo sa ako, impamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, impamakikasi ko kaya ka, at malmong grasya, akal manda kang akit, ampon na bangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos, ipat espiritu, mangga king alang-angga, yanasa. Panalangin king Aldo-Aldo, ka Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding Hindu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emuna nung doktor, at ibpaning Santa Iglesia ang isa na Agustin, ining mayumuming pamagdebusyon, darawon ko kaya ka iting nobenaryo, uli ning pamaninasami king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompenga na kami nga waglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, din pakakalulong indong masipit, magnasa aking pangakabus ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika, balubong penibalan, impi bale-bale mo, at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat king kabanalan, at ayamuyot mo naman ning sinta ng Patrisyong, sadyang palpimwa king ganakamo, kamong lub at kapibabatan, at Agustin naman, apanakomya naman lub, king lugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya, inyasat pigmulalande ding meto balayan, impi bale-bale mo, uli ning karatunan at pamiyaga-agayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral karing katubale mo, magdatila ka malugod ming Hindu, balikdan mo naman sa ding pibale-balemi at katubale, ba na keman mong dumaton at may kakasundo, at esangan mayuyuman, itang karatunan na masakit ng penabilin, kaya kataning ginutang Jesucristo, yapin itang karatunan na papakit mo kaya kami, king pibale-bale mo, panyawan mo sa ketang ganakang bininyagan, abi namin kami nistelan king beiti, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, antiking mga latilapat, malalagwalang amuyutan, hinyapin mo yung demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa aking ela mawiwili, king kaparangalan, akapad ng binaning kayanakan, nunemyela sa king kalarong takot king Diyos, apanibataning tunay kabyasnan, bangting upayang king pangabye, mikakasundo, at misasan lubketi, apalaran mimiyabe-yabe mo naman kayang banwa, anti mo yung pamiyabe-yabe yung eni, ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit daing kapuryan, king Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin king Kapitong Aldo, ingga ka ng Santa Monica, itamongan po, maligayang Hindu at pintakasiming Santa Monica, uli na sanit ang ganakamong pepakit king asawa mo,
nano patat pegaralan, at tindanan mong miyamas-samas, ing ugali na, ing kayong yungana, ang pangkapad na, at may biyasa na kamang minulad, nung bugnot yat mua, at kapilan man, may pakibatan kabang muaya. Nune bagkus, isasadya mo at panimunan daraptan, itang amanan mong kaparana, bayasang minwa, yadwan bikaya ka maluguda hindu, pakibutan mo sa kaya kami, iting nanong ganakang, kami nistela natutukya kami, bami nga siyasat at panibalan, miyamas-samas. Itang hanggang paingat at pasiyasat na kekening Diyos, pakirasan mo sa kaya kami, maluguda hindu, ingrasyang itinan, pati na yadwan mikaya ka, kaniting nobena. Nung makaligaya king Diyos, at makakayap naman kaya kami, yanasa. Kimpong katahimikan, sambit lang tamo yung grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng Santa Monica. Ipami at syukabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan nilub mo kaya tisulip, pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang ganun Diyos at kaya ka. Nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yasus. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. Ipami at syukabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilub mo kaya tisulip, pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang ganun Diyos at kaya ka. Nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yasus. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. Ipami at syukabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilub mo kaya tisuli, pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ang ganun Diyos at kaya ka. Nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yasus. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. Panalangin na kapapusan king Aldo, itamongan po, o mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot at biyeding manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin, pagkalam mo sa kaya kami, huli ning pamamilatan da ilang adwa, king tangisan bisahaing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ng anak mong, kambe, mabibiyay at manibala, ang poning Espiritu Santo, yanasa. Talakad tapo banikanteng pamupo sa dalit. Amen.
ning Anak, kampo ning Espiritu Santo. Amen. Mayap agat panapon po kay kayungan. Kambeda po din kaya katamo pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetara naman po din makatoking intentions. Din kaya katamo pong mag-offer kaniting kapitong aldo, din kaya katamo noben ng misang parangal, king kaya katamo patulunan balen at parokya, Santa Monica, manibatan na po king barangay San Jose Matulid, the Ministry of Altar Servers, Couples for Christ, Serbi Day Choir, Marriage Encounter. Kapasalamatan na naman di Sister Ning Torres, Mr. Mark Anthony and Mrs. Hazel Sarmiento, Mr. Bradley Basco, Mrs. Agnes Nagason, Samahang Katuparan, Mr. and Mrs. Alpedrato and family. Kapasalamatan na naman di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Hector and Myrna Quezon and family, Mercedes Nukup and family, Anita Carlos and family, RNA and Archer Pharmacy, Anto Kayanan, Eduardo and Benerisa Manarang and family, Estrelita Mateo, Christian Barcemas Mateo. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di John Mark Reyes, Angelo Crisostomos II, Caroline Gulete Navarro, Albert Maniago. Guidance of the Holy Spirit, Rowena and family, Adrian Malyari. Special intention, Ditch Anita David and family, Enrico Miguel Sunglao, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Astrid Olivia David Nota, Christian Mateo, Ning Torres, Gemma Lumba, Rainier Martin Macalino. Para king malalagwang kapaldanan dari Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Nelson and Severina Sun, Amapola Belwan, Father Sotero Yutuk, Melvin Rempillo, Feli Ortega, Jeng Oxial, Brother Pat Ahos, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Ranilo Deirit, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Natividad Perez. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Ursulo, Domingo Junior, Alfredo Senior, Josefa, Barbara Angel, Rowena, Rodel, Julia, Leoncia, Jose, Ruben, Inocencia, Gregorio, Zenon, Mila, Annabel, Victoria, Alvin, Corazon, Catalina, Biring, Monica, Norma, Carding, Rodrigo, Ken, Dante, at ding maldang kaladwa King Purgatorio. Pakisuyude po ing sakin ang makiplate number CBT 4231. Ulit ang kaya po ing makisakin plate number CBT 4231. Ing kaya katampong kapag masusyan panimunaan po ng kura paroko ng San Bartolome Paris, Magalang, Pampanga, Reverendo Padre Dino Albert Pineda.
King lagyuningib pa, puning anak ang puning Espiritu Santo. Ing grasya ng ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakayagom ning Espiritu Santo, mantabi kaya kayungan. Kanito pong kapito ng Aldo, ning kaya katamong pamagnobena para king kapiesta ng Santa Monica, in po kaya katamong kapagmasusyan, yapin ning kapigaganakan kang San Jose, ing Talapagobra. At iti pong Aldo, May 1, mayayaw siya naman pong Labor Day. Para kaya katamong talasalpan tayo, ing obra, metong yang misyon, amenibatan kingapong Ginoo. Kapamilataning obrang kaya katamong gagampanan, may ngari tamong ingapong Ginoo, ang maglalang mo naman king yato. Anya pangadi tala po, ring ega na ganang talapagobra, na sana ing obrada, lalo lang makapakiwangis kingapong Ginoo. Na sana kapamilatan ning karelang obra, miyangat la kabilyan. At king pangayangat da kabilyan, lalo la sanang milapit a pilubluban kingapong Ginoo. At bang kanito po, maging karapat dapat tamong magmasusingin kareting banalang misteryo, isipan talapa mo at sisyan, din kaya katamong kasalanan.
Iagkastamo po, ingkay katamong kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Uling ni kay Panagapuko, ang Santa Mariang Kapalanmang Birhen, karing sablang Anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta. Ing Diyos, ang mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tayo. O ipaming mayupaya, biglalang at ari ning meto sikluban, king balang panahon awsan me ing tao, ban pasulungana at gamitan, ing kayang kalam para king ikakayap da ring aliwa. Kapamilatan ng San Jose, anting kaya kaming uliran at patnube, sopan mo kesa ng ganap king obrang adwan mo, at miras ka ring kayablasan, ake kampenga ko. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibit magari kambe mo, at ng Espiritu Santo. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alang-angga. Pamamasing ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Baboring sablang kayapan, idagdagyo kanitingan, ing lugod, uling itiyeng bubuklod, king ganap, apamisasan metong. Magarya sa karing pusuyo, ing kapayapan ng Kristo, uling kaniti kayo meyawos, misasan metong, anting galamening metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana, nanubang sabyan nyo o daptan, gawan yungan, king lagyuning ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan ye, ing Diyos igpa. Nanuman ing daraptan nyo, daptan yung lawos, king pusuyo. Antimowaring ing ginu, yang pagsilbihan nyo, at aliwa ring tao. Ganakan nyo, king ablasana na kayo ning ginu. Tanggapan nyo king ginu, ing sidyana, para karing pinili na. Uling Kristo, yaing tunay Panginoon, ake kayong susuyuan. Ing amano ning Ginoo. O Ginoo king sablang dapat mi, tagumpe, ke kasanang ibye. Bayo mo pepaltoring kabundukan, o inyatong kekang lelangan, ika na ing Diyos, ayalang kayangganan, at Diyos ka, king kapilan paman. Babalik ming tao king alikabuk, akeyang ebatan, kekang sasabihan, o anak daring tao, king alikabuk, mibalik kayo. Antilang patingapon, king libong banwa keka, may ngari laking napon, alinabas na, o anting oras amakuyad, neng bengi. Inya ituro mo kami, at iturume kaya kami, kinging biye makuyad ya. Ban puso mi, king belwan, mi pabyas nanla. Ginoo ing kekang mwake kami, angga kapilan, ke kalasan ang lunusan, dening kekang alipan. Kagising minengabak, katmon mo kesana, king lugod mong alang kupas, ban magkanta kami at tumula, kabang mabye kami. Ipakit mo ka ring talasuyo mo, ing baka pagmulalang dapat mo. Ipayintulot mong ding palipi mi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. Alleluia.
Inginu purian niya, uling aldo-aldo lulutasana kay katamong problema, at Diyos yang kay katamu misasalba. Ginoo manatili kaya kayo. Pamamasa kay may pabalita agpangkang San Mateo. King panoneta, bigbalik ya, king sarili ng balen, i Jesus. Tinuruya, king karelang sinagoga. May nga pamulalala, ring may karamdam kaya. No ka rin na iba tingati kanyan, akabyasnan, ngarang kinutang. Makanano yang makarapat kareting mala, ewari anak niya mo, ning metong ayalwagi. Aliwawari, i Maria, i Mana, at ding kapatad na, ilari Santiago, Jose, Simon at Judas. Etalawari kaya beyabe keti, ring kapatad ng babay, no karinangan kinwaiti. Ulinanita, sikwildeman. Nga ng Jesus karela, mirarangalya, ing meto nga propeta, king sablang lugal, subali mo, king sarili ng balen, at king sarili ng pamilya. Eya di napat dakalamala ka rin, uling elamaniwala kaya. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. May pabengi po. Kumusta na ko po? Okay. Eko po Maranop. Okay. Ating kong susubaybayan na teleserye. Ala. So, pwede tang maglambat na. Okay. Bayo ta po dumake keng pamigunam, panupayayo po, magpakilala ko pa mo. Bayo nga kilala nung ninong talatalakad kening magbiasa-biasa. Ako po'y Father Dines Pineda, bibay ko po makabebe. Mayor din ko po December 9, 1989. Mumunaya pong pabanwa ka na ako yapong Arni, king seminaryo. Anya pong sabihan na nga pong Arni, magnobena nga na, kumbiran ko pa mo retang ka-age level tamo. Nga na. Anya pong lapita na ako, eya po may gadwang salita, iya pong Arni. Bakit po? Kasi po, anyang theology na kami, ating keng cycle class nga ra. So karetang mapila na klase, detang second year, third year, fourth year, bika ka klase la. So mapila na subject, bika klase kaya po nga pong Arni. Ngeni, Pineda, Serrano. Halos misiping kami mo po. Kaya ko po mangopya ka nito. Anya po, anyang sabihan na ka na kung magdobe na ka Mexico, ay, siyempre, uling maragod ko po utang alum ka nga po nga rin. Makadistino ko po ngeni king San Bartolome, parokya ng San Bartolome king Magalang. And then, tuturo ko pa mo rin pong part-time king seminaryo. So, oita. Ngeni po, dumakita mo king pamigunam. Minsan po, ating meto nga matuwang dalaga. Siguro mga 40 years old ya. Minsan na yaldo, kabangat siya keng obra, kinaskopya salu. Bikasakit siyang mangisnawa. So, minaos lang ambulansya, rin kayabi na keng obra.
Mintala keng pipago brana, and then seke deng ambulansya, papunta king hospital. Anya pong makasakay keng ambulansya, may nalangin niya king ginutamong Heso Kristo. Diyos ko, nga, yapi na po ine, ko pa mo po kukunan. At peki batane, ni nga pong ginu, ing kayang panalangin. Ay, nga na, kami gagana ka, false alarm yamu, nga na. Ating ka pang 40 years para kumabye. Nga na. O, may panatag yung pilubluban. O, nang siyempre, idiretso de pa mo rin king hospital, chenyekap de, o ita. Anya po nga tsone king hospital, sinabi ni nga pong gino, ating ko pang 40 years. Nga na. At ko rin Kenny, nga na, paritoki ko ning kanakong arong. So, pepatilos na po yung arong na. Payatsat ko no yung kanakong lupa, nga na. Bana akong milako wrinkles, nga na. Ita pong aldo, ma-discharge siya king hospital, minaw siya pong manayos kem buwak na, ang pong mag-makeup. And then, ma-discharge na. Ay, kalago ko. Ating ko pang 40 years. Very good. Ngayon po, palwalya kayong hospital, may day yan. Mag-video yan. Nayapansinan, ating paparatang ambulansyo. Mituran nyo. Meteo. Deladering ang helking banwa. Inarap de king ginutamong Heso Kristo. At suya banwa kanyan Kaya nga na, o Diyos ko nga na, o tatyo ko po Kenny. Wari po sinabi yun, ating ko pang 40 years. Pekalaway na yung ginutamong Heso Kristo. Ikay ta? Era kahit tsuran. Ita mo po kaya, potang makairap ta na king ginutamong Heso Kristo. Kay ba't na ning pamaglakbeta mo keti king yato? Akilala na katakaya ning ginong Heso Kristo. O ngeni, nung burita mong akilala na katamo ning ginutamong Heso Kristo, at agad nang sabihan, sa wakas, at yun nakakeni, malahos ka king kayarian ng iba ko. Nung burita mong malyari ito, o siguro po king paglalawe ko, ating adwang kutang, asukat tamong parating kukutang, king kekatamong sarili. Sano po ring adwang kutang aren? Siguro man na yung tamong ikutang, king kekatamong sarili. Nano kaya ing kaburiyana ni nga pong Ginoo? Para kanako. At ing kadwang kutang, nano kaya ing asaha na kanako ni nga pong Ginoo? Those two questions. Nano kaya ing kayang kaburiyan kanako? Nano kaya ing kayang asahan kanako? Para puwapakibat ang tala, retang kutang areta, pasawp tamo karing kekatamong pamamasa. Impong mumunang pamamasa, may akwaya king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. At naning paganaka ng San Pablo, kekatamo. Babo ring sablang kayapan, idagdag yu kanitingan, ing lugod. Uling itiya, ing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Mag-ari sana karing pusoyo, ing kapayapa ng Kristo, uling para kaniti kayo mayawos. Bisasan metong anting galame, ning metong mong katawan. Maging magpapasalamat kayo sana, nanumang sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyo, ning Ginong Heso Kristo. Aliwa kaya ita, ing kaburyaning apong Ginoo kekatamo, ing sunlag, karing kekatamong pamibiyebye, ing kayang lugod. Kaya, ing kaburyaning apong Ginoo kekatamo, yapining bisasan metong tamong bibiyebye,
king kapayapan, anting galame ning katawan ning ginuta mong Heso Kristo. Kaya ing kaburyan nga pong ginuke katamo, yapin nita, na ing sablang gawan tamo king kekatamong pamibiyebye, daptan tamo king lagyo ning ginuta mong Heso Kristo. At nano kaya ing bungang asahan na kekatamo ni nga pong Ginoo? Nano maning daraptan nyo, daptan yung lawos king puso yo, ang timawaring inggino, iyang pagsilbihan nyo at aliwa ring tao. Wapin. Kaya, ing masampat ng bunga, ning kekatamong pamibiyebye, yapin ning kasuywan, king apong Gino, at aliwa ing tao. Makananuya po ito. O ini mo po. Ne. Kanino kaburian ing dapat masunod? Ing kaburian ng Diyos o ing kaburian ng tao? Ing kaburian ng Diyos. Kaduang kutang. Kanino kaburian ing masusunod? Ing kaburian ng Diyos o ing kaburian ng tao? Kaburianan ng tao. Bakit? Kasi potang susiwan tayo ing mong kabud tao at ing kekatamong daraptan, tamo daraptan king lagyo ning Ginong Heso Kristo, makanano me kanitang asuiwan ing Diyos. Ne? Kung nando kong pasibayo. Kanino ko mas tatakot? King apong Ginoo? O taong mayupaya? Nining mas katatakutan nyo, inga pong Ginoo o ing taong ating upaya? Inga pong Ginoo, sabihan tamo siyempre. Pero, naning malilyari. Itang taong ating upaya, iyang kekatamong katatakutan. Diyan ko pong halimbawa. Anyang mika presidente tamong pepapatenalo, reng mag-drugs. Papalakpako kanta. Bigsalita kayo, labang kanita. Magobra ka. Ne? At inyang pagawa ka, ingke kang boss. Na kengke kang puso, labag kengke kang konsyensya. Pamintuan me o wali. Usually, misasakripisyo ya, ingke katamong konsyensya, ingke katamong prinsipyo. Bakit? Uling hanggang sasabihan tamong, ing katatakutan tamo mo, ingapong Ginoo, pero ing tutunan nita, katatakutan tayo, ing tawong mayupaya. Anya nga ako nandin kay kayo Kanino kaburian ing sukat masunod, pero kaninong kaburian ing talagang masusunod. Kayapin, ulitan ko po, ing kaburianan ni nga pong Ginoo kay katamo, ing makatuglong tamo, king Ginoo tamong Heso Kristo, ning kay katamong sablang gagawan king biye, daptan tamong mitnong lugod, at daptan tamo alang-alang king Ginoo tamong Heso Kristo. Ating masampat ng bunga, ning kay katamong pamibiyebye, yapin itang ing kay katamong ganaganang daraptan king biye, daptan tamong lawus king puso tamo, antimo ing kay katamong susuywan, yamo kabun, ingapong Ginoo. O ngayon po. Okay ko pa? Dagdagan tayo pa po. Ne? Kasi po, May 1, Labor Day. Ne? Nino po yung May talaga kay May 1 as Labor Day. Aliwa po ing Santa Iglesia. Ne? May 1 as Labor Day, deng may gumpisa po ken ring komunisto. Ngayon ing Santa Iglesia,
Telagane ing May 1, Labor Day, anting kapiesta ng San Jose ing Talapagobra. Banang akontran itang paglalawe dering komunista tungkol keng obra. Ing sakit na, ing lawe da kanita keng Santa Iglesia, ay ing Santa Iglesia, papanigya ka rin kapitalista. Alimo rin. Anya, dinikler ning Santa Iglesia, May 1, keng civil, Labor Day, pero king kekatamong kasalpantayanan, kapiesta ng San Jose, ing Talapagobra. Bangkanita, bakit ne kekatamo ning Santa Iglesia, awsana katamo pansin, awsana pansin, ing kekatamong kasalpantayanan, king metong ng katutuan ning obra. King kekatamong kasalpantayanan, nanuya ing obra. Ing obra, agpang king kekatamong kasalpantayanan, antita mo mong makisan metong king Diyos, amiglalang king eganagana. Kapamilataning kekatamong obra, susunduta mo ing pamaglalang ni nga pong Ginoo. Ulinita, ing obrang gagawa na ning tao, sukat yang makasaw, bangkanita, sunlag ing ulagana ning tao. Paulinanita, nano po ing pakisabi na ning Santa Iglesia. Halimbawa, keng sweldo. Ing gobyerno, sabiana, minimum wage. Ne? Ing Santa Iglesia, aliwaya sabian. Na ing sabiana, a living wage. At totoo naman magkano po yung minimum wage? Keti Pampanga, 400 pesos a day? O 500 pesos a day? Isang gataning 500 pesos a day, ne? Okay. Sige na pa. Minimum wage, 500 pesos a day. Di pamilya ka? Malyari ka kaya tang 500 pesos a day? O kanapo mo, nano yung 500 pesos? Pang sine. Ne? Kay ba't mo menal besine, mangan ka McDonald's o kaya Jollibee. O iting 500 pesos. Para kang meto nga magobrang di pamilya, ating nga dua o atlong anak, ang maagaral, baka na naming pagkasing 500 na pesos sinaldo. Mamasay lang yung anak mo, papunta king eskwela, dinan mong bakal. Ale? And then, mangan ko pangatlong beses yung patingapon. Anya naning malilyari kay Raklan, naning si katapamangan, noodles. Ale? O na yung impisa sabihan, potong o iting kaya kang kakanan, kakuha na kanita, ning katawan mo, itang karampatan sustansya. Alina. Naning malilyari, nyalo niya po, it becomes a vicious cycle. Kaya, uling kulang ya nutrition ing anak, may apektuan niya ing development ning kayang isip, ning kayang utak. Anyano nga ako pungkot na nyo, ala na mga nakabobo anya, ikaw pong pengari, sana po, yung sasabihan ka rin nga anak yun, kaboban mo? Kanino kamigmana? O kanino yung pang magmana? Di ka. Yung po sasabihanan, bobo, ng anak. No. Alang taong bibay, bobo. Ating taong maging bobo, uling, ning meto nga kabilyan, nung nuka rin la, misalpwak, na mekad, naman rugo pinili. Naning sabihaning Santa Iglesia, emya mo babye, itang minimum wage, ibiyeme itang moral wage. At itang moral wage, bigitya pa, ketang minimum wage. Nang siyempre, deng kapitalista, kumontrala kanita. Ing sakit na mo, ing Santa Iglesia po,
ang gaya mong manaral Ne? Ang gaya mo rugo ketang ipaltone keka, itang moralidad And then, mag-apilya ing Santa Iglesia, king kekang konsyensya, king kekang kasalpantayanan. At wapin, nung halimbawa, kapitalista ka, sana itang kekang gagawan, daptan mong mipnong lugod. King Diyos, sana yung kekang suyuan, aliwa mo kabud ing tao, nune ingapong Ginoo. Eko po may skandalo, potang halimbawa, ing meto nga tao sali ang bag. Itang bag may gitsang milyon na pesos. Pwedeng sabihin mong, deserve na naman, pipagalan Right? Pero, tabalo. Ay, baka niya naman yung paring ini, judgmental yun. Sige natin, sabihin nyo ng judgmental ko. But, nung saliwan me, itang makanyan, kayong makanyan ay alaga. Kay ba't dengke kang magobra? Magkasakit la kingbi. Tutugmaya kanita. Anta bakit? Potawaring atsuna ka makayarap king Ginong Heso Kristo, king kayaryaning banwa, at inyang kwenta itang bag mong alagang 1 million pesos. Sabihan na warin yung Ginong Heso Kristo, potang makahirap na ka, ay kasanting ling bag mo, makanyan niya. Aligtas na kanitang bag mo. Ali, o pota, oy, potang mateko, dapat itang kanakong bag at tsukeng kabawong, Makanano kang makasigurado nga bitbit may itang papunta kimbanwa. O pota, libing da ka, ikid da karetang sepulturero, ay, kasanting nanita, pangabing, ikilkulan da ka. Tsaka reking wa. Apag maragul may ita, arapanan ni nga pong Ginoo. Would it make sense? Palagay yun. Yes or no? Ay, ating ko watang baga sa milyong pesos. Okay. So, pupusan tayo po. Pota maranok na kayo. Okay. Kimpong kaya katamong pamibiyebye, nga ko pinandin. In kaya katamong parasan, yapining kayariana ni nga pong Ginoo, king banwa. In kotang. Bisa ko ngang miras king banwa. O magtas ko gamat. Den bisang miras banwa. Magtas ko gamat. Engeni. Sa tamang panahon. Isto nga ko migtas gamat. No ka rin yung kapupunta naman nung nga bisang miras banwa. Di, bisa tangang miras banwa. Ingkotang. Potang atsyuta na ka rin. Kilala na katakaya ni nga pong Ginoo. Siguro, bangkanita, damdaman tamo itang, welcome. Adwang kotang, amaulaga, kimbye. Nano kaya ing kaburyan ni nga pong Ginoo para kanako. At nano kaya ing bungang asahana king kanakong pamibimbi. Pakamalan kong kapatad, king pamamilata ng San Jose, manalangin tamo king Diyos para karing kaya katamong pamangailangan. Ing pamangailangan din sablang talapagobra at ing mabilog a Santa Iglesia. Kinpong balang panalangin, nga tamong madiga po, Ginoo, papamungan mong mayap, ing kaya kaming obra.
para king kabilugan a Santa Iglesia Katoliko, maging tapat siya sana kang Kristo, antimonong makananong San Jose, tapat siyang migmalasakit at megobra, karing sablang aldo ning Biena, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa lasanang kang San Jose, kilalanan da king ding talapalagobra, maragunong dake ning balang pamilya at ning balang bansa, at uli na nito, dapat lang mirinan karampatan apansin, para king ikaunlad ning yatu, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing pamuntok daring unyon daring talapagobra, era sana kakalingwan ing turunang Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap la para king ikakayap ding miyembro at ding kumpanyang pipapagobranda, emu para king sarirang upaya at kapakanan, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra, anting laus alub apamanyuyu king Diyos, banketa munlad ing karelang kabiyayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwantamu ing sarilitang kapagnasan. Ginoo, sa pandakesana, ring merito at panalangin ng San Jose, ing esposo ning banal mong Ginoo, apepakit kaya kami king dignidad ning obra. Kapamilatana, akamtan misana, itang emi agyong akamtan magdilidili. Itiadwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginoo.
Manalangin kay kapatid, bangkanita, iting kakatamong dahon, matanggap para paning Diyos, ipang mayupayang tuto. O ipaming bigla lang, sibol ning sablang pakalulo, baligdan mo sana, reting kaya kaming ayin, kaniting kapiesta ng San Jose. Bustan mong iting sakripisyo mi, maging santungan de, ring sablang mamaus keka. Itiadwan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili ke kayo. Iyat nayo ring pusoy. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tang. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan karino iba. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, ngening parangalan miya isan Jose. Birian mong miyabeya, king na Birhen Maria i Jose, aayasahan mo king katapatan, ban ating ibang lumingap king balayan, amakayagom king kekang anak. King kayo payaning Espiritu Santo, beit nening Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela, meging malingap ya, kapamilatan ning pamanlualo na. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makyabe, kingalang tuknangdang pamamie kapurian keka, ngaming pupuri. Tunekapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting aing king espiritu mo. Ban para ke kami, maging katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayoy may daon ko sang loob king kayang pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na, kwananye iti ikayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay bat na ningapunan, kinwaning kalis, at pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Binyening kalis karing kayang disipulo at ngana, kwananyeti ikayungan, minum kayo kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao,
Bangkanita, bipatawaran laring kasalanan. Dapten yu iti, kimpamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye iting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban biganap isana king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan na at manenayang subling mie, at ding sablang meyango na bie. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alang angga, bangkayabe ng Maria, ing Birhen din doning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. At ngayon po, manalangin tamo, king kakatamong iba, karingamanong tiro, ning ginutamong Hesu Kristo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mangipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopan ning kaya kang pakalulu, bikabos kami king kasalanan at sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. Emo sana babalik danding kaya kaming kasalanan, nonelawan mo, ing kasalpantayanan, ing kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan mi at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alang-angga. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe kaya kayo. Iyang pangtamo po yung kapayapan, king metong at metong. Nyoing kordero ning Diyos sa milalako karing kaya katamong kasalanan, mapalad tamong mayayaos king apuna ning kordero.
katulapanan, ingikang hane at agwana, ing puso ko, haning tuna, hana, ihingke ka, mira tunaya, ihingke ka, mira tunaya. Kapayapan ating tunay kapakumbaban uynu ikang layon kong tukyan aku yasan antapayanan.
Manalangin ka mo. Oy paming malugod, pagkiramdaman mo sana ring panalangin, ding sablang pasik nangan mo kaniting Eucharistia. King alimbawa ng San Jose, abo lalagmi sana king biyemi, ingkaya kang lugod, at makapagsadya king kaya kang kapayapan, manggaman king alang angga. Ginoo manatili kay at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, at ing anak, at ing Espiritu Santo. Impumisa mi daw o metamo king kapayapan.